Awesome. Glory to God. Well, Austus Jumalale. if you brought your Bible with you this morning, go ahead and open up to 1 Thessalonians. Ja kui sina täna hommikul võtsid kaasa oma piibli, siis palun ava see esimene kiri Thessaloniklastele. 1 Thessalonians chapter 5. Esimene Thessaloniklastele 5. peatükk. And today is the second part on my series that I'm entitling Ups and Downs. Ja täna on siis teine osa seerias, millele olen pannud pealkirjaks tõusud ja mõõnad. And ups and downs are something that we all face in life. Ja tõusud mõõnad on midagi sellist, millega me igaüks puutume kokku, on nii. Everybody has ups and everybody has downs. Igalühel on tõusud ja igalühel on mõõnad. But the whole thing is that we continually just go up. Aga mis on see oluline asi on see, et me läheksime jätkuvalt And ülespoole. even though we have some ups and downs, that the course of our life just continually goes higher and higher. Ja kuigi meil on tõuse ja mõõna, siis meie see kurss ikkagi on sinna ülespoole jätkuvalt, kõrgemale ja kõrgemale. You know, and everyone has feelings. Ja igalühel on tundeid, Everyone has emotions. igalühel on emotsioone. Everyone has needs that they're looking for to be fulfilled on a daily basis. Igalühel on vajadusi, mida ta otsib, et need saaksid täidetud igapäevaselt. And you really, if you don't feel emotion, like we talked about last week, that's the reason is because you built walls. Ja tegelikult, kui sina ei tunne emotsioone, siis põhjuseks on see, et sa oled ehitanud sellised seinad, müürid ümber. Walls that will protect you from your past hurts. Müürid, mis kaitsevad sind nende vanade haiget saamiste eest. And this is not right. Ja see ei ole õige. This is not healthy See for ei you. ole terve sinu jaoks. And actually, this can become very dangerous if you are constantly living behind walls. Ja tegelikult see võib muutuda väga ohtlikuks sinu jaoks, kui sa jätkuvalt elad nende müüride keskel. Because if you have built walls in your life, you can never truly be happy. Sellepärast, kui sina oled endale ehitanud ette sellised seinad, siis sa tegelikult ei saa mitte kunagi olema tõeliselt õnnelik. For us to experience true happiness and true peace, we're going to have to let down some of our walls. Selleks, et me kogeksime sellist tõelikku õnne, tõelikku rõõmu, me peame laskma alla mõned seinad. But, you know, feelings and emotions, those are not bad things. Tunded, emotsioonid, need ei ole halvad asjad. I think some people think that those are bad things to be emotional. Ja ma arvan, seda mõned inimesed mõtlevad, et see on väga halb olla emotsionaalne. I got something in my throat. Midagi on kurgus. Some people think that it's not a good thing to be able to express emotion to others. Mõned mõtlevad, see ei ole üldse hea asi, kui sa oled võimeline näitama emotsioone kellegile teisele. You know, they think you could feel things but don't show them. Nad mõtlevad seda, et jah, sa võid asju tunda, aga ära neid küll välja näita. But you need to know this, that feelings are God-given. Aga sina pead teadma seda, et tunded on Jumala poolt antud. Feelings are the way that we are all wired. Ja need tunded, see on siis me kõik, Jumal on vedanud meie juhtmed nii, et me kõik tunneme And asja. God gave us these emotions to help us to enjoy life. Ja Jumal on andnud meile need emotsioonid, et me naudiksime seda elu. You know, without emotions, how boring would life be? A bunch of robots Ilma walking around. emotsioonideta, kui igav see elu oleks sellised kari, roboteid. But feelings are given to enhance us. Aga need tunded on antud selle jaoks, et teha meid paremaks. And feelings will even give us the ability to stay persistent and dedicated to the decisions that we've made. Või siis nii öelda, et võimendada meid ja need tunded ka aitavad meil olla sellised jätkusuutlikud ja siis teha nagu asju niimoodi täielikult. That will stay faithful to our choices. Nii et meie jääme ustavaks oma otsustele. Because we know in the end we'll be more happy. Kuna me teame seda, et lõpus me saame olema õnnelikumad. That we're not looking for just relief in the moment, but we're looking for the happiness of life. Et me ei otsi lihtsalt mingit hetke kergendust, vaid me otsime seda õnne, mis saab sellest tulema. And so we make choices for the future because we know things will be Nii et better me teeme there. valikuid tuleviku jaoks, kuna me teame seda, et siis saavad olema asjad paremad. And so you need to be careful with your emotions. Ja sa pead olema väga ettevaatlik oma tunnetega. Because if you don't control your emotions, Sellepärast, et kui sina ei kontrolli oma tundeid, your emotions will control you. siis sinu emotsioonid saavad kontrollima sind. And this is really what we're going to be talking about throughout this series. Ja tegelikult see on see, millest me hakkame rääkima kogu läbi selle seeria. Is that through the ups and downs of life, Et läbi elu nende tõusude mõõnade, that we are not moved by those things, et meie ei ole siis liigutatud nende asjade poolt, but that we have a focus and we have a higher purpose, vaid et meil on fookus, meil on selline kõrgem eesmärk and that we don't live by feelings, ja et me ei ela tunnete järgi, but that we live by faith in God alone. vaid et me elame usus Jumalasse ainult. And we are to not just go by what we see and by what we feel, Ja me ei pea käima selle järgi, mida me näeme, mida me tunneme, but we are to live by the faith and the promise of God's word. vaid et me peame elama selles usus Jumala tõotustesse. And this is Jumala what the sõnas. Bible says, that God is
faithful. ja Jumala sõna ütleb seda, et Jumal on ustav. I'll tell you in my own life, I can say this, God is ja faithful. ma saan öelda enda elu põhjal, et Jumal on ustav. How many of you would be able to declare God is faithful kui this paljud morning? teist saavad öelda seda, et Jumal on ustav? Amen. Amen. He's faithful. tema on ustav. And so if we will do what he has commanded us to do, we will see the good results in our lives. kui meie teeme seda, mida tema on meile öelnud teha, siis me saame nägema häid I don't tulemusi always lõpuks. understand it, but I thank God for it. ma alati ei pruugi sellest aru saada, aga mina tänan Jumalat selle eest. Amen. Amen. I thank God for it. mina tänan Jumalat selle I'm going to eest. be bold to let people know God has blessed me. mina olen julge andmaks inimestele teada seda, et Jumal on mind That I õnnistanud, have peace. et mul on rahu, That I am a happy guy. et ma olen õnnelik mees, That I am blessed ma in olen life. õnnistatud siin elus. But it's all because of what God has done for me, because I have chosen to follow aga him. see kõik on selle tõttu, mis Jumal on teinud mulle ja ma olen teinud valiku järgneda So temale. we don't live by emotions. nii et me ei ela emotsioonide põhjal, We live by faith. me elame usus, But aga emotions can help you to have more fun and to live a better life. emotsioonid saavad aidata sind, nii et sul saab olla lõbusam ja sul saab olla parem elu siin. So don't block your emotions, nii et ära ploki ära kuidagi oma emotsioone, but open yourself up aga ava ennast and expect God to show up in a big way. ja oota seda, et Jumal siis näitab ennast suurel moel sinu elus. But the whole thing is on this that we need to be careful, ja kogu asi selle juures on see, et me peame olema is ettevaatlikud, that we don't let the ups and downs in our life lead us in our et lives. me ei lase elu tõusudel, mõõnadele siis juhtida meid enda elus. People who live by feelings, Need inimesed, kes elavad tunnete järgi, you know, just whatever feels good at the moment, let's do that. mis iganes tundub hetkel hea, teeme nüüd seda. They are the ones that have a hard time living by the word and living by faith. Nendel inimestel on raske elada sõna järgi, Jumala sõna järgi, usu järgi, Because emotions will take over the action. kuna need emotsioonid siis on need, mis võtavad üle ja siis neile järgnevad teod. Have you ever told yourself this? kas sa kunagi oled öelnud endale seda? I know I shouldn't be doing this, but ma tean, et ma peaks seda tegema, aga we all have. Come on. meil kõigil on Don't be olnud so holy. nii, et ära istu seal midagi sellise püha näoga. I know I shouldn't say this, but ma tean, et ma ei peaks seda ütlema, aga I know I shouldn't be doing this, but ma tean, et ma ei peaks seda tegema, aga I know I shouldn't be going there, but ma tean, et ma ei peaks sinna minema, aga sometimes your butt gets in the way. mõnikord sinu aga jääb sulle teele. You know, sometimes you let that be the thing that causes you to stumble. ja mõnikord on see asi siis, mille sina tood ettekäändeks, et komistada. And so we've got to start eliminating some of our butts in life. nii et meie peame hakkama siis ära siis elimineerima mõndasid agasid, Stop mõndasid it. tagumikke enda elus, nagu ingliskeelne tõlge on siis, või tähendab, ingliskeelses on nagu see tähendus. It's okay. Yeah, it's okay. All right. So if you have to say aga to everything, nii et kui sina pead ütlema siis aga igale asjale, then you got to start Iga asja controlling some of your emotions. siis sina pead hakkama kontrollima oma emotsioone. And so people that are living by faith et need inimesed, kes elavad usus, don't make choices based on what they see. et ära siis tee otsuseid selle põhjal, mida sa näed. They make choices based on what they believe. et see Ken. They don't make choices on what they see. People who live by faith. et need inimesed, kes elavad usus, nemad ei tee otsuseid selle põhjal, mida nemad näevad, vaid selle põhjal, mida nemad usuvad. That's right. Amen? Amen. And so let's make choices based on what we know to be true. nii et teeme otsuseid nende põhjal, asjade põhjal, mille suhtes me teame, et need on tõde. And we need to make sure that our feelings are in the right place. ja me peame tegema kindlaks seda, et meie tunded on õiges paigas. There is a place, and like I said, they enhance our lives. Neil on oma koht me elus ja nagu ma ütlesin, et need siis võimendavad, teevad me elu paremaks. But we do not let how we feel dictate our daily lives. aga me ei lase sellel, kuidas me ennast tunneme, dikteerida meie igapäevaelu. Don't let how you feel run your life. ära lase sellel, kuidas sina ennast tunned, juhtida oma elu. And now the thing with feelings is feelings can change very easily. ja tunnetega on asi nii, et need võivad muutuda väga kiiresti. You can be really, really sad and something great happen and it changes everything. sa võid olla väga-väga kurb, midagi toredat juhtub ja sa oled kohe õnnelik. Or you could be having the best day for the last 10 years and all of a sudden something bad happened and then it's the worst day. või sul võib olla parim päev, mis 10 aasta jooksul on olnud, sa oled õnnelik, aga siis midagi juhtub ja see on kõige hullem päev sinu And jaoks. so what you feel is going to be determined by what's around you. nii et see, mida sina tunned, saab olema mõjutatud selle poolt, mis toimub sinu ümber. But don't let what you feel be the thing that causes you to
make the choices for you in life. aga Say ära it lase that way. sellele, neil asjadel, mis su ümber siis juhtuvad ja mida sa nende suhtes tunned, siis teha neid otsuseid sinu pärast, ära lase nendel mõjutada sind, teha siis otsuseid enda elus, nende järgi. Just like stocks go up and down every day. Täpselt nii, nagu need aktsiad, need liiguvad üles-alla igapäevaselt Our emotions will go up and down ja every day. meie emotsioonid käivad igapäevaselt üles-alla, But what we are after is for the long-term progress. aga mida meie soovime, on see, et meil niimoodi siis pikema aja jooksul, et meil kogu aeg see liiguks niimoodi ülespoole. In all of our ups and downs, we want to make sure that we continue to progress higher and higher in the things of God. Kõikide oma tõusude ja mõõnade keskel, et me peame tegema kindlaks seda, et me liigume kõrgemale kogu aeg Jumalase. And if we're going to have some consistency in our lives, Ja kui meie elus on meil järjepidevus, we are going to have to learn to control the emotions that we face. et meil see oleks, me peame õppima kontrollima oma emotsioone oma elus. But in 1 Thessalonians chapter 5, Aga esimene kiri Thessaloniklastele 5. peatükk, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23, esimene Thessaloniklastele 5. peatükk, salm 23. the Bible here separates who we are. Ja piibel siin siis eristab, kes me oleme. It says, now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Spirit, soul, and body. Vaim, hing ja ihu. That is all of who you are. Ja see on kõik see, kes sina oled. And that is the correct order of who you are. Ja see on ka õige järjekord, kes sina oled. You know, you were a spirit before you were anything else. Et sina siis oled vaim või olid vaim enne kõike muud. And so you are a spirit, Nii et sina oled vaim, you have a soul, sul on hing and you live in a body. ja sina elad kehas, ihus. You are not your body. Et sina ei ole oma keha, You are not your mind. sina ei ole oma meele, You are a spirit being. vaid sina oled vaimne olend. That's what makes us different than all of God's other creations. See on see, mis teeb meid teistsuguseks kõige muu Jumala loodu kõrvale. And when we understand who we are, Ja kui me mõistame seda, kes me oleme, we're gonna better understand how to live our lives. siis me mõistame paremini, kuidas elada enda elusid. Now take care of your body. Jah, kanna hoolt oma keha eest, Because if you don't take care of your body, it will affect your soul. sellepärast, et kui sina ei kanna hoolt oma keha eest, siis see mõjutab sinu hinge. Right? I mean, how many of you haven't taken a shower for 3 days and all you've done is eat ice cream? And Ja kui paljud teist siis on need, pole duši all käinud, olete siis kogu päeva ainult jäätist söönud, that's the corn bath. 3 päeva järjest jäätist söönud ja mitte pole duši all käinud. You know, and so you're sitting there just kind of, that affects your soul. Ja siis sa istud seal niimoodi, siis see mõjutab sinu hinge. Hello? Halloo. You know, how you live your life is going to affect you. See, kuidas sina elad enda elu, see mõjutab sind. But if you get up early and you dress nice and you go out and you're productive in your day, Kui sina ärkad varakult, sead ennast korda, paned kenasti riide, sa lähed välja, sa oled väga tootlik selle päeva jooksul. that also is going to affect your soul. See ka saab mõjutama sinu hinge. You're going to say, I got so much done today. Ja siis sa ütleb, ma sain täna nii palju tehtud. Brenda was, running around the house yesterday. She had some free time, and so she was, fixing stuff, the Et little stuff. eile Brenda jooksis mööda maja ringi, tal oli natuke vaba aega ja siis ta käis ja ta parandas asju, sellised väiksed erinevad asju. And we had some light bulbs out, and she went and changed the light bulbs. Et mõnes kohas oli kuskilt lambipirnid läbi põlenud, ta käis, vahetas ära. About 2 hours later, after she'd been running around doing all stuff, she came and sat down. She said, that was a productive day. Umbes 2 tundi hiljem, siis kui ta oli ringi jooksnud ja kõik asjad seal ära lõpetanud, tuli istus, ütles, et see oli väga tootlik päev. So her soul was satisfied Nii et tema hing oli rahuldatud, because she was making some right choices. kuna ta tegi õigeid valikuid. But listen, for us to not understand who we really are, Aga see, et kui me ei mõista, kes me tegelikult oleme, that is going to cause us to be very, very fragile, see saab põhjustama seda, et me oleme väga sellised õrnad, because we will not be living correctly. et me oleme väga sellised kergesti purunevad, kuna me ei ela And õigesti. we'll be one of those people that we don't like to be around. Ja siis me oleme seda sorti inimesed, kelle seltsis teistele ei meeldi eriti And we're olla. up and down and up and down. And you never know what you're going to get. Et me käime üles-alla, sa mitte kunagi ei tea, mida sina saad. Have you ever known people like that? And you don't even want to hear their voice on the phone just because you never know what you're going to get. Kas sa tead mõnda sellist inimest, sa isegi ei taha nende häält kuulda telefonis, kuna sa mitte kunagi ei tea, mis sealt nüüd tuleb.
You see, and you're just like, oh, okay, Lord, help them to be in a good mood. Hello? sa vaatad, et issand, aita neile, et neil oleks hea tuju praegu, siis võtad vastu toru. You know, this is, don't be that person. Et ära sina ole see inimene. Let's do our very best to live stable. Anname enda parima, et elada stabiilselt. And there are things that we can do. There are tips that the Bible gives us to live in a more stable way. On olemas asju, mida me saame teha, piibel annab meile vihjeid, et mida me saame teha selleks, et elada stabiilsemalt siin elus. And so when it comes to the way you live your life, Ja mis puutub sellesse viisi, kuidas elada oma elu, remembering that you are a three-part being. pea meeles seda, et sina oled siis olend, kes koosneb kolmest osast. Spirit, soul, and body. Et vaim, hing ja ihu. You need to know this, Ja sa pead teadma seda, that you vote on everything that you do. et kõike, mida sina teed, sina hääletad selle juures. You cast 3 votes for every decision that you're going to make in your life. Iga otsuse juures, mida sina enda elus teed, sa annad 3 häält. Your spirit has a vote. Et sinu vaimul on hääl, Your body has a vote. sinu kehal on hääl, Your flesh. sinu lihal siis, And then your soul has a vote. ja siis sinu hingel on hääl. And so we need to make sure that we understand there's a voting process every day. Ja me peame tegema kindlaks, et on olemas selline hääletusprotsess, mis käib igapäevaselt. And where your soul goes, Sinna, kuhu sinu hing läheb, that is where your life goes. sinna läheb ka sinu elu. Your soul is going to be the determining factor in everything that you do. Sinu hing saab olema määrav faktor kõiges, mida sina teed. You know, we've been talking a lot about our soul over the past several months. Ja siin viimase mitme kuu jooksul me oleme rääkinud väga palju meie hingest. And we want to make sure that our soul is right with God. Ja me tahame teha kindlaks seda, et meie hingel on kõik asjad korras Jumalaga. Because where your soul goes, that's where you go. Sellepärast, et sinna, kuhu läheb sinu hing, sinna lähed ka sina. You know, let me give you how this goes. Ja las ma toon sulle sellise näite, kuidas see toimub. You all voted whether you were going to come to church today or not. Täna te kõik hääletasite, kas te nüüd lähete kirikusse või mitte. Your alarm went off this morning, most of you. Täna hommikul äratuskell läks tööle enamuse teie jaoks. I'm jealous of the people that just wake up without an alarm. Ma olen kade nende inimeste suhtes, kes lihtsalt ärkavad üles, mingit äratuskella vaja You know, but most of you, your alarm goes off this morning. Aga enamuse teie jaoks läks tööle täna hommikul see äratuskell. And your spirit is voting. Ja siis sinu vaim hääletab. And he says, come on, this is going to be a good day. We're going to go to church. Ütleb, et see saab olema hea päev täna, me läheme kogudusse. You know, I'm going to be glad. Et mul saab olema hea meel. And I vote that we get up now so that we can be ready and go to church. Ja ma hääletan, et me tõuseme üles nüüd praegu kohe, et me oleme valmis, et minna kogudusse. And then your body speaks up and your body votes. Ja siis sinu keha ärkab üles ja hakkab hääletama. You know, it says, well, right now I'm really comfortable. Ütleb, et praegu ma tunnen ennast väga mugavalt. And it's really warm under these covers. Ja selle teki all siin on väga soe. Your body's trying to influence your soul. Et sinu keha siis proovib mõjutada sinu hinge. And he'll even come up with good excuses. Ja toob isegi häid ettekäändeid. Well, we don't need to really get up. Et tegelikult me ei pea üldse üles tõusma. Because we could just watch Facebook Live and we don't have to go to church. Kuna me võime vaadata Facebookis kõike seda siis otse ülekandena, me ei peagi kohale üldse minema. And so your spirit voted. Nii et sinu vaim hääletas. Let's go to church. Läheme kogudusse. Your body voted and said, let's not. Sinu keha hääletas, ütles, et ei lähe. And so then your soul has to give the final vote. Ja siis sinu hing on see, mis peab nüüd andma selle lõpliku hääle. And your soul says, yes, I'm comfortable. Ja siis su hing ütleb, jah, ma tunnen ennast mugavalt. But we have a wonderful church and I need it. Aga meil on imeline kogudus, mina vajan seda. And so let's get up because we're going to church. Nii et tõuseme ülesse, ja läheme kogudusse. And the vote was 2-1. Ja siis hääletustulemus oli 2-1. And you made it here. Ja sa jõudsid siia kohale. Good for you. Väga hea sinu jaoks. The rest of you watching by Facebook Live, vote differently next time. Ja teised, kes vaatate seda praegu Facebookis otse ülekandena, teinekord hääletage teistmoodi. But we make votes on everything that we do. Aga me hääletame kõige suhtes, mida me teeme. And so sometimes your soul and your flesh team up and they outvote your spirit. Ja mõnikord sinu hing ja sinu keha siis teevad sellise meeskonna ja nad hääletavad siis selle vastu, mida sinu vaim tahaks. And then the result is that you end up on the wrong path. Ja tulemuseks on see, et sa lõpetad valel teel. And you know, it takes you further and further away from the plan of Ja God. see viib sind järjest rohkem eemale Jumala plaanist sinu It jaoks. takes you further away from the purpose that God has for your life. See viib sind kaugemale sellest eesmärgist, mis Jumalal on sinu jaoks. And then sometimes your soul and your spirit, they override your flesh. Ja mõnikord on nii, et sinu siis hing ja vaim, nad on ülekaalus
sinu liha suhtes. And that is when you make the right choices for your Ja life. siis sina teed õigeid otsuseid oma elu And you jaoks. live in a way that you qualify for the blessings of God. Ja siis sa elad viisil, kus kohas sina kvalifitseerud Jumala And õnnistustele so oma elus. let's kind of just again go over how this works. Ja jälle vaatame korra üle, kuidas see toimib. Your spirit will always vote in the way of God's will. Sinu vaim alati hääletab Jumala tahte poolt. Your spirit on the inside of you wants to do God's will. Sinu vaim sinu seest tahab teha Jumala tahet. You are a new creation if you've given your heart to Jesus. Sina oled uus loodu, kui sa oled andnud oma südame Jeesusele Kristusele. And your spirit wants to be pleasing to God. Ja sinu vaim tahab valmistada head meelt Jumalale. We want to pray. We want to read our Bible. We want to come to church. Me tahame palvetada, me tahame lugeda piiblit, me tahame tulla kogudusse. We want to share our faith with others. Meie tahame jagada oma usku teistega. We want to fulfill the commission that Jesus asks of Meie us. tahame täita seda käsku, mille Jeesus on andnud meile. But your flesh, it mostly goes the other way. Aga tavaliselt on nii, et sinu liha tahab minna teises suunas. Your flesh will come up with excuses why you can't do God's will. Sinu liha toob sulle ettekäänded, mille pärast sa nüüd ei saa teha Jumala tahet. Well, if pastor doesn't go with me, I'm not going to do nothing. Et kui pastor ei lähe koos minuga, siis mina ei tee mitte midagi. This is just the way it's going to be. Et lihtsalt nii asjad saad olema. I'm just not going to live this way. Et mina lihtsalt ei ela nii. I just don't want to. Ma ei taha. And so you've got God's vote, Nii et sul on Jumala hääl, and then you got your flesh siis vote, sul on su liha hääl and then you've got your soul that's going to vote. ja siis on sul sinu hing, mis hakkab And hääletama. your soul is going to be the deciding vote for your life. Ja sinu hing saab olema see otsustav hääl sinu elu jaoks. And so this is where we're working on over the past couple of months. Ja see on see, kus kohas me siis mille kallal me oleme paari viimast kuud tööd teinud. For us to live a life on fire, we need to get our soul right. Et elada oma elu tules, me peame saama oma hinge siis õigeks. To overcome the ups and downs of life, we need to get our soul right. Selleks, et võita ära need elu, need tõusud, mõõnad, meil on vaja saada meie hingelood heaks. And your soul is what is going to give you the power to live right. Ja sinu hing on see, mis annab sulle selle võimu, selle väe elada enda elu õigesti. Now your soul is made up of your mind and your will and your emotions. Sinu hing koosneb sinu meelest, sinu emotsioonidest, sinu tahtest. Yep. And it's where you think. See on see paik, kus kohas sina mõtled. Your soul is where you feel. Sinu hing on see paik, kus kohas sa tunned. And in your soul is where you decide. Ja sinu hing on paik, kus kohas sina otsustad. It's where you make the decisions. See on see, kus sina teed otsuseid. And so your soul can impact your whole life. Nii et sinu hing saab mõjutada kogu sinu elu. Your soul is the deciding factor what you do in every situation. Sinu hing on see otsustav faktor igas otsuses sinu elus. And this is why I believe God is leading me to do this series at this time. Ja ma usun, et sellepärast Jumal on praegu mind juhtinud tegema seda seeriat praegusel ajal. Because we need to be aware of these things. Kuna me peame olema teadlikud neist asjust. We need to learn the process and how to get through the ups and downs of life. Me peame õppima seda protsessi siis, kuidas siis olla võidukas nende elu tõusude ja mõõnade keskele. Because we do not want the ups and the downs to rule our life. Kuna me ei taha seda, et meie elu tõusud, mõõnad, need valitseksid meie elu. And sometimes what you feel Ja mõnikord see, mida sina tunned, can make you question who you are. võib panna küsimärgi alla sinu jaoks selle, kes sa oled. Have you ever had that experience in your life? Kas sul kunagi on olnud enda elus sellist kogemust? Let me tell you a story here about a little polar bear. Ja las ma räägin sulle siin ühe loo ühest jääkarust. There was a baby polar bear and he asked his dad, am I really a polar bear? On siis üks selline jääkaru poeg, kes küsis oma isalt, et kas ma tõesti olen jääkaru. And the daddy polar bear says, well, son. Ja siis see isa jääkaru ütles, et tead mida, poja. My mother and my father were 100% polar bear. Minu ema ja minu isa olid 100% jääkarud. I am 100% polar bear. Mina olen 100% jääkaru. Your mama is 100% polar bear. Sinu ema on 100% jääkaru. So son, you are 100% polar bear. Nii et poeg, sina oled 100% jääkaru. But why would you ask such a question? Aga mille pärast sa küsid sellist küsimust? And the little guy looks up at his daddy and says, because I'm freezing. Aga siis see väike poeg ütles, et sellepärast, et mul on külm. What he felt made him question who he was. See, mida ta tundis, pani küsimärgi alla selle, kes ta nüüd on. And in your life, there are times that what you feel is going to make you question who you are. Ja sinu elus on aegu, kus kohas see, mida sina tunned, paneb küsimärgi alla selle, kes sina oled. And sometimes what you feel can make you even question God's word. Ja mõnikord see, mida sina tunned, võib sinu jaoks isegi panna küsimärgi alla selle Jumala sõna, siis et teha sinu jaoks küsitavaks Jumala sõna. We can even get to the point where we question our own identity. Me võime jõuda isegi sinna paika, kus kohas me seame küsimärgi alla oma identiteedi. Am I really
a Christian? kas ma olen tõesti kristlane? Do I really believe in Jesus? Kas mina tõeliselt usun Jeesusesse? Do I really want to live my life for God? Kas mina tõeliselt tahan elada oma elu Jumala jaoks? And we all question this. Ja me kõik esitame endale neid küsimusi. And my prayer for you on a daily basis is that you will overcome the questions. Ja minu palve sinu suhtes selles asjas on see, et sa oleksid võidukas nende küsimuste juures. That you will give those things to the Lord. Et sina annad need asjad isandale. That you will stand and you'll believe God for His truth to work in our lives. Ja et sa seisaksid kindlalt usus, et Jumala tõed toimivad sinu elus. That's the only way that we are going to be able to break through the questions that come by what we feel. See on ainus viis, kuidas me saame ära võita need küsimused, mis meile siis elus tekivad meie tunnete põhjale. And so what you feel can manipulate the decisions that you make in Nii your et life. see, mida sina tunned, võivad manipuleerida neid otsuseid, mida sina enda elus teed. You know, and there are some Sundays that, I'll wake up and I don't even feel like being a godly man today. Ja mõni pühapäev on nii, et ka mina ärkan üles ja mul ei ole üldse sellist tunnet, et ma tahaks olla praegu Jumala kartlik mees. How would you like to be me and have to get up and teach every time there's church? Et kuidas sul meeldiks olla mina, et iga kord, kui on koguduse teenistus, tulla ja õpetada Jumala sõnast. Now, I'm thank God that it doesn't happen very often. Ja ma tänan Jumalat, et see ei juhtu väga tihti. But I'll just be honest with you, there's been times that I come to church and I'm like, I don't feel like standing On in front of olnud people aegu, today. kus kohas ma tulen kogudusse, mul ei ole üldse sellist tunnetki, et ma tahaks praegu inimeste ees seista ja midagi neile öelda. God, I sure hope church is good because I need it. Jumal, ma väga tõesti loodan seda, et see Jumala koguduse kokkutulek on midagi väga head, kuna ma vajan seda. Like I've told you before, there are times I get more out of my messages than you do. Nagu probably. ma varem olen öelnud, on olnud aegu, kus kohas mina saan sellest sõnumist rohkem kui sina. Because this is we're all just people. Kuna me kõik oleme lihtsalt inimesed. We all go through our ups and our downs. Meil kõigil on oma tõusud ja mõõnad. But as we continue to put our faith in God, Aga kui me paneme jätkuvalt oma usalduse usu Jumala we will peale, begin to override the questions with faith. siis me hakkame olema võidukad nende küsimuste üle läbi usu. You want to override your questions by what you believe is true. Kas sa tahad olla võidukas nende küsimuste suhtes, mis tekivad selle suhtes, et mida sina nüüd usud? And the thing is this, is if we just go by what we feel, we end up making emotional decisions in life. Ja asi on selles, et kui me lihtsalt läheme enda elus ja liigume edasi selle põhjal, mida me tunneme, me hakkame tegema emotsionaalseid otsuseid. Has anybody made an emotional decision? Kas keegi teist on kunagi teinud mõne emotsionaalse otsuse? What usually happens? Ja mis tavaliselt juhtub? We regret that. Meie kahetseme seda. We send an emotional SMS and we regret that. Me saadame emotsionaalse sõnumi ja siis me kahetseme seda. We say something in emotion and we regret that. Me ütleme midagi emotsioonide põhjal ja siis me kahetseme We seda. buy something out of an emotional and then we regret it later. I can't afford Me it. ostame midagi suure emotsiooni põhjal, aga siis pärast on meil kahju, mul ei olnud üldse piisavalt raha, et seda osta. And emotional decisions are never good Ja emotsionaalsed otsused ei ole mitte kunagi head. and most always wrong. Ja tavaliselt on need enamuses alati valed. And when you do something like that, Ja kui sina teed midagi sellist, another emotion usually comes right away. siis tavaliselt teine emotsioon kohe tuleb järgi. Making an emotional decision brings the emotion of regret. Emotsionaalne otsus toob kaasa emotsiooni kahetsuse. And then regret invites all of his friends to the party. Ja kahetsus kutsub kõik oma sõbrad sinna peole. And then you have shame show up. Siis häbi ilmub sinna kohale, And guilt shows up. süü ilmub kohale, And disappointment shows up. pettumus tuleb ka kohale, And embarrassment shows up. piinlikkus tuleb kohale, And discouragement shows up. siis et julgus on kadunud, tuleb ka sinna kohale And then anger shows up. ja siis tuleb ka viha sinna kohale, And then self-pity shows up. enesehaletsus tuleb ka sinna kohale And then defensiveness shows up. ja siis see selline enesekaitse tuleb kohale. And you've got all these emotions that show up because you made an emotional decision. Kõik need emotsioonid tulid ka sinna, kuna sina tegid emotsionaalse otsuse. And those feelings usually lead to what? Ja need tunded viivad tavaliselt milleni? More bad decisions. Enamate halbade otsusteni. And so you made a bad decision, you got emotional, and you make a bunch more bad Nii et sa decisions. tegid halva otsuse, muutusid emotsionaalseks ja siis teed veel suure hulga halbu otsuseid. And that is how people end up in such a mess in their lives. Ja niimoodi inimesed enda elus satuvad väga suurtesse segadustesse. I've made messes in my life by
following this pattern. mina enda elus olen teinud väga suuri selliseid segadusi, jamasid kokku keeranud, So you- kui ma olen läinud siis seda mustrit järginud enda elus. So you can relax because you're not the only one right now. nii et sa võid praegu lõõgastuda, et sa teaksid, et sa ei ole ainus, kes enda elus on nii teinud. But we make messes in our lives, don't we? aga meie enda elus vahest teeme väga suured segadused And I want kokku. us to learn from that so that we get better. ma tahan, et me õpiksime sellest nii, et me võiks saada paremaks. And if you make an emotional decision, et kui sina teed emotsionaalse otsuse, you will mostly be wrong. siis tavaliselt sa teed valesti. So do not let your emotions control you. nii et ära lase oma emotsioonidel kontrollida sind. You've got to control your emotions. sina pead kontrollima oma emotsioone. If you let your emotions lead you, they will control you. kui sina lased enda emotsioonidel juhtida sind, siis need saavad sind kontrollima. And people like that are up and down and up and down and up and down. ja sellised inimesed käivad pidevalt üles-alla, üles-alla. And they just stay flat line, ja flat line. aga see kõik toimub sellisel samal joonel nagu kogu aeg. You know, they never grow in life. et nad ei kasva enda elus. We all have ups and downs, but we want to be growing. meil kõikidel on tõusud ja mõõnad, aga me tahame kasvada, ülespoole liikuda. And so we need to limit how our emotions control nii et me our peame decisions. piirama seda, kuidas meie emotsioonid valitsevad meie otsuste üle, Now, when it mõjutavad meie otsuseid. When it comes to what you feel, mis puutub sellesse, kuidas sina ennast tunned. you know, there's going to be some feelings that you want to express. saab olema mõndasid tundeid, mida sina tahad väljendada. But there's going to be some feelings you want to suppress. aga saavad olema mõned sellised tunded, mida sul on vaja niimoodi alla suruda. Right? There's On some nii. feelings that we don't let out. et mõndasid tundeid me ei lase välja. Well, I don't feel like talking to that person. et mul ei ole üldse mingit tunnetki, et selle inimesega seal rääkida. You know, and that person is your husband or your wife. ja see inimene on sinu abikaasa. You know, I don't feel like doing that today. mul täna ei ole üldse tunnet, et ma tahaks seda teha. And you're talking about going to work and providing for your family. ja sa räägid ja jutt on tööle minekust, oma pere varustamisest. You know, there's some feelings that we suppress and we override. on olemas mõned tunded, mis me surume alla ja siis me astume neist üle. But there's other feelings that we need to learn to express. aga on olemas sellised tunded, mida meil on vaja väljendada, We need to be more free. mida me peame õppima rohkem väljendama, me peame olema enam vabad. You know, and we're happy to come into church that we're letting people know we're full of joy. me oleme õnnelikud, et me saame kogudusse tulla, me näitame välja inimestele, et me oleme rõõmsad, täis rõõmu. When we're worshiping our almighty God, we let him know that we love you kui me so ülistame much. meie kallist isa, taevast isa, siis me anname temale teada, kui palju me teda armastame. And you want to express the right emotions with your friends and with your family and with God. ja sa tahad välja näidata oma emotsioone oma perele, oma sõpradele, Jumalale. But then there's some things that we want to suppress in all of those areas as aga well. on olemas mõned sellised tunded, mida meil on vaja siis maha suruda ka neis valdkondades. And don't just do it when other people are looking. ja ära tee seda ainult siis, kui teised inimesed vaatavad. Well, honey, we're in church, but you just wait till we get home. kallis, me oleme Hallelujah. koguduses, aga sa lihtsalt I'm oota, kui gonna me let you koju really have it. jõuame. halleluuja, ma ikka I tõeliselt annan can't sulle. wait to do that. ma ei suuda ära oodata, Oh, millal ma saan praise seda teha. Jesus. Kiitus Jeesusele. Right? You know, we On put nii. on the show because we just can't wait till nobody's looking. me teeme sellise etenduse välispidiselt, seesmiselt me ei suuda ära oodata, millal ma saan hakata nüüd lajatama. When nobody's watching, then siis we kui let it all out. mitte keegi ei vaata ja me laseme nüüd kõik välja, mis meis on. No, we need to make sure that we are controlling what we feel. ei, me peame tegema kindlaks, et meie kontrollime seda, mida meie tunneme. And you might think or you might feel things, ja sa võid mõelda, sa võid tunda asju, but you need to say no to some aga things. mõndadele asjadele sina pead ütlema ei. You need to say, I'm not going to let that out sa pead ütlema ei, mina ei lase sellel välja tulla, because it's just going to bring bad things into my life. kuna see lihtsalt toob halbu asju minu ellu. And you need to practice and you need to learn to control your feelings. ja sa pead harjutama ja kontrollima harjutama oma emotsioonidega, oma tunnete kontrollimist. Because if you don't, you're going to end up in trouble. sellepärast, kui sina seda ei tee, siis sina satud Now, raskustesse. God can help you with this. This is what is so cool. ja kas tead mida, Jumal saab aidata sind selles ja see on nii lahe selle juures. He will help you to develop self-discipline. tema aitab sul arendada enesedistsipliini. He'll help you to develop self-control. ta aitab sul arendada enesekontrolli. He will help you to become better tema aitab sinul saada paremaks oma elus. through the ups and downs of life. kõikide oma nende tõusude mõõnade keskel enda elus. But we've got to put our trust in Him daily. aga meie läbi nende ka, aga me peame igapäevaselt panema enda usalduse tema peale. And just because you're feeling okay right now does not guarantee you're going to be feeling okay at 5 o'clock. ja lihtsalt see, et sa praegu tunned ennast hästi, ei tähenda, et sa nüüd kell 5 tunned ka ennast hästi. And so we've got to make sure that we are ready, putting our trust in God now,
so that when that trouble comes at 5, we'll be okay. me peame tegema kindlaks, et me paneme oma usalduse ja lootuse Jumala peale, et see on kindlalt seal, et nii, et kui see kell 5 tuleb ja midagi juhtub, siis me oleme kindlalt, usaldame ja loodame Jumala peale. God will help you. Et Jumal aitab sind. But you need to learn to bring your feelings under the word of God. Aga sina pead õppima tooma oma tunded Jumala sõna alla. Bring your feelings under the word of God. Too oma tunded Jumala sõna alla. And you know, let me tell you, you can do that. Ja las ma öelda sulle, sa suudad seda teha. It's possible See on for you. võimalik sinu jaoks. Well, I just can't. I'm just so emotional. It's who I am. Ma tean, ma lihtsalt ei suuda seda teha, ma lihtsalt olen nii emotsionaalne, mina lihtsalt olen selline. Give me a break. That's who we all are. Kuule, lõpeta ära, me kõik oleme sellised. But we need to learn to control those emotions. Aga meil on vaja õppida kontrollima neid emotsioone. And one of the ways to do that is put God's word first to filter the emotions. Ja üks viis, kuidas seda teha, on see, et sa paned Jumala sõna esikohale, et filtreerida neid emotsioone. And so you need to break this cycle of your soul being in charge of your life. Nii, et sina pead katki tegema selle tsükli, kus kohas sinu see hing valitseb, kus sinu hingel on võim su elu üle. Break the cycle of your soul being in charge of your life. Tee katki see tsükkel, kus kohas sinu hingel on võim sinu elu üle. Or else your soul and your body will continually override your spirit. Või muidu sinu hing ja sinu keha jätkuvalt valitsevad sinu vaimu üle. And you don't want to live that way. Ja sina ei taha elada sellisel viisile. Amen? Amen. I mean, if you could relate to any of this, can you just say amen? Ja kui miski sellest nagu puutub sinu ellu ka, siis ütle aamen. Amen. 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 God is good. Jumal on hea. He will help us. Tema aitab meid. He knows that we have this struggle. Ta teab seda, et meil käib see võitlus. He created us with these feelings. Tema on loonud meid nende tunnetega. He created us knowing we're going to have ups and we're going to have downs. Ja ta on loonud meid selle teadmisega, et meil on need tõusud ja mõõnad. But those ups and downs help us to enjoy life and understand what it is to have victory. Aga need tõusud ja mõõnad aitavad meil nautida seda elu, nii et me saame kogeda seda tõelist võidu rõõmu siin elus. And then when we know we have victory in Jesus, we'll follow Jesus anywhere. Ja kui me teame seda, et meil on võit Jeesuses Kristuses, siis me järgneme Jeesusele igale poole. Let's go here to Romans chapter 12. Ja läheme nüüd Rooma kiri 12. peatükk. Romans chapter 12, I'm going to read verses 1 and verse 2. Roomlastele 12, loen salmid 1 ja 2. It says, therefore I urge you, brothers and sisters of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, which is holy and pleasing to God, and this is your true and proper worship. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistuse. So we are to offer our bodies. Nii et meie peaksime oma ihud, oma kehad tooma ohvriks. Look at verse 2. Ja vaata salmi 2. And do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And then you'll be able to test and prove what God's will is, His good, His pleasing, and perfect will. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. You want to have a successful life. Sa tahad omada edukat elu. These 2 verses is all you need. Need 2 salmi on kõik see, mida sina vajad praegu selle jaoks. Offer your body Et tood oma ihu Jumalale ohvriks. to God. Jumalale, ohverdad oma keha Jumalale. And then to renew your mind with the word. Ja siis uuendad oma meelt Jumala sõnaga. And you will have a prosperous and successful life. Ja sul saab olema edukas elu. Because you'll begin to do the will of God. Kuna sina teed Jumala tahet siis. Your body needs to be offered. Et sinu keha, see tuleb tuua ohvriks. And your mind needs to be renewed. Ja sinu meel tuleb uuendada. And then you will see and you will have what God wants you to Ja have. siis sina näed ja siis sul saab olema see, mida Jumal sinu elu jaoks tahab. You, get this, you control your ups and your downs. Sina, saa nüüd aru, sina oled see isik, kes siis kontrollib sinu elus neid tõuse ja mõõne. Don't say, God, help me in my ups and downs. Ära ütle, et Jumal, sina aita mind nende tõusude ja mõõnade asjaga. Now what I mean by that is he'll help you, but don't put all the pressure only on him. Mis ma nüüd mõtlen on see, et jah, tema aitab sind kõige selle keskel ja selle asjaga, aga ära pane nüüd kogu seda asja tema peale. Like, God, if I'm going to have ups and downs, you better take care of it, because I'm not. Jumal, kui mul on need tõusud ja mõõnad tulevad, siis kuule, parem sina kanna hoolt selle ees, kuna mina ei tegele sellega. No, you take the steps. Ei, sina oled see, kes võtab neid samme. You make sure they're not controlling you. Sina teed kindlaks, et need ei kontrolli sind. And that's when he can come and he can help you to override. He can give you a word. Ja siis tema saab tulla, tema saab
aidata sind, saab aidata sul võita, ta annab sulle oma sõna. He can remind you of a promise that he's given to Ta you. saab sulle meenutada seda tõotust, mille tema on sinule andnud. And that's where we overcome. Ja siis meie võidame. We say, well, I feel like this, but I believe that. Me ütleme seda, et tead, ma tunnen praegu nii, aga mina usun seda. Right now I have sickness in my body, but this is what I believe to the end of my life. Praegu on mul haigus minu kehas, aga vot see on see, mida mina usun oma elu lõpu jaoks. And so we don't just go by what we feel. Et me ei lähe lihtsalt selle põhjal, ei liigu edasi enda elus, mida me tunneme, We stand on God's word. vaid meie seisame Jumala You sõnale. need to develop self-discipline and self-control. Sina pead arendama enesedistsipliini ja enesekontrolli. And this is where I lose half of the crowd. Ja see on nüüd see paik, kus kohas mina poole rahvast Because they're kaotan. like, oh, there it is again. Okay. Siin jälle see nüüd tuleb. No, you have to develop self-discipline and self-control. Ei, sina oled see, kes peab arendama enesekontrolli ja enesedistsipliini. And you need to break the cycle. Ja sina pead siis murdma selle tsükli, katki tegema selle ringi. And sometimes to break the cycles of life, Ja mõnikord selleks, et siis katki teha seda elutsüklit, you need to just slow down. sa lihtsalt pead maha võtma selle hoo. You know that? Tead seda? Sometimes you just need to slow down. Mõnikord sul on lihtsalt vaja hoog maha võtta. Because when you make emotional, quick decisions, Sellepärast, kui sina teed emotsionaalse, kiire otsuse, it's usually not going to end well. siis tavaliselt see ei lõppe hästi. But take a deep breath and slow down. Don't react quickly to anything. Aga hinga siis niimoodi sügavalt sisse ja ära siis reageeri mitte millegi peale niimoodi kiiresti. And realize that, this is just an emotion. Ja tea seda, et mõista seda, et see on lihtsalt emotsioon. And instead of reacting, we need to learn to respond to our emotions. Ja selle asemel, et reageerida, me peame vastama oma emotsioonidele. Respond to your emotions. Don't react to your emotions. Vasta oma emotsioonidele, ära reageeri neile. Go with me to James chapter 1. Ja palun mine koos minuga Jakobuse kirja. James chapter 1, look at verses 19 and verse 20. Jakobuse esimene peatükk, salmid 19 ja It 20. says, my dear brothers and sisters, take note of this. Siin siis ütleb, et teadke seda, mu armsad vennad. Everyone should be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Because human anger does not produce righteousness that God desires. Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. You've got to slow down Et sa pead hoo maha võtma in what you feel and how you respond to that. selle suhtes, kuidas sina ennast tunned ja kuidas sa vastad sellele. And to do that, we've got to learn to separate spirit, soul, and body. Ja selle jaoks meil on vaja seda, et me siis eristame vaimu, hinge ja ihu. You can learn the voice of your spirit, you can learn the voice of your body, and you can learn the voice of your soul. Sa saad ära õppida oma vaimu hääle, oma hinge hääle ja oma keha hääle. And learn to bring our feelings under control of the Word of God. Ja õpi tooma oma tundeid Jumala sõna kontrolli alla. And in your ups and downs, Ja oma tõusude mõõnadega, this is the big key for today. oma tõusude mõõnade juures sinu jaoks suur võti on see, Don't lose track of the truth. et ära ka siis kaota siis käest Jumala sõna tõde. Don't lose track of the truth of God's Word. Ära kaota Jumala sõna tõde. And sometimes Christians, they have a feeling that they're not really a good Christian. Ja mõnikord siis kristlastel on selline tunne, et nemad nüüd ei ole head kristlased. Some Christians might say, well, I don't even feel saved. Ja mõni kristlane võib öelda, et tead, ma üldse ei tunnegi, et ma olen päästetud. But the response to that is, well, what is the truth? Aga vastus nüüd on nüüd oluline, mis on tõde? If you made Jesus Christ your Lord and Savior, you're saved. Kui sina oled teinud Jeesusest Kristusest oma elu isanda, siis sina oled It päästetud. doesn't matter what you feel. Et vahet ei ole, mida sina tunned. If you're a polar bear, you're a polar bear. Kui sina oled jääkaru, siis sa oled jääkaru. If you're a Christian, you're a Christian. Kui sina oled kristlane, siis sa oled kristlane. And so we need to not live by feelings. Nii et me ei pea elama tunnete järgi, We live by principles from God's Word. vaid me elame Jumala sõna printsiipide järgi. And I'll take you, to the right place if you'll just follow what's in your heart. Ja siis Jumal viib sind õigesse paika, kui sa siis järgned sellele, mis on sinu südames, mis tema on sinna pannud. And that's what we've got to trust. Ja see on see, mida meie peame usaldama. That's where we've got to put our focus. See on see, millele me peame panema oma fookuse. It's not just what we feel. Et asi ei ole lihtsalt selles, mida meie tunneme. It's not just the ups and downs. Et ei ole lihtsalt asi selles, nendes tõusudes ja mõõnades. Following ups and downs will take you where you do not want to go. Kui sina järgned nendele tõusudele ja mõõnadele, siis need viivad sinna, kuhu sina
viivad sind sinna, kuhu sina ei taha But I minna. want to read this again. We read this verse last week, but 2 Corinthians 5:7 Aga tahan lugeda seda veel, eelmine nädal lugesime seda, teine kiri Korintlaste 5. peatükk 7. says salm. we live by faith and not by Seal sight. ütleb seda, et sest me käime usus, mitte nägemises. This needs to be the motto of our lives. See peaks olema meie elu moto, That we don't live by what we feel. et me ei ela selle põhjal, mida meie tunneme, We live by what we believe. vaid meie elame selle põhjal, mida meie usume. Amen. Amen. It's not just what I feel. Et asi ei ole ainult selles, mida ma nüüd tunnen. If we live by what we feel, we'll never progress in life. Kui me elame selle põhjal, mida me tunneme, siis me mitte kunagi ei edene oma elus. But we live by what we believe. Aga meie elame selle põhjal, mida meie usume. And we do that and we will constantly progress higher and higher with God. Ja kui me seda teeme, siis me jätkuvalt oma elus progresse ja läheme kõrgemale Jumalas. And sometimes circumstances and feelings will cause us to question Ja mõnikord olukorrad, tunded põhjustavad seda, et me hakkame küsima. what is the truth of God? Et panevad küsimärgi alla, mis nüüd on Jumala tõde? What is the truth of God's word? Mis on Jumala sõna tõde? God's word said this, but I feel that. What is really true? Et Jumala sõna ütleb seda, aga mina üldse tunnen seda, mis on tegelikult tõde. And you say, well, I feel like God doesn't hear me when I pray. Ja sa ütled, et tead, ma tunnen nii, et Jumal ei kuule mind, kui mina palvetan. Okay, you feel that, but what's the truth? Et ja, sa tunned seda, aga mis on tõde? Jesus said that God hears us when we pray. Jeesus ütles seda, et Jumal kuuleb meid, kui meie palvetame. So whether you feel like it or not, God hears you. Nii et kas sina tunned seda või mitte, Jumal kuuleb sind. And you need to pull that thought back in line with God's word. Ja sina pead siis tõmbama selle tunde tagasi sinna, nii, et on Jumala sõnaga samal joonele. You say, I don't feel like going to church. It's not going to help me. Sa ütled, et tead, mul ei ole sellist tunnet, et ma tahan kogudusse minna, et see üldse ei aita mind. But what does the word say? What is truth? Aga mida ütleb Jumala sõna? Mis on tõde? The truth is that when we come to church, gladness and joy come to us. Tõde on see, et kui me tuleme kogudusse, siis rõõm ja rõõmustus tuleb me ellu. And sorrow flees away. Ja kurbus põgeneb ära. And we are strengthened Ja me oleme tugevdatud, because we've been together. kuna me oleme olnud koos. Well, I just don't feel like it. Well, it's working Et mul ei ole üldse niisugust tunnet, aga tead, see toimib. because that's truth. Kuna see on tõde. You might say, well, I don't feel like forgiving him. Sa võid öelda, et tead, mul üldse ei ole sellist tunnetki, et ma tahaks talle andeks anda. Well, what is truth? Mis on tõde? What does the Bible Mida say? ütleb Piibel? The Bible says we forgive so that we can be forgiven. Piibel ütleb seda, et me annaksime andeks, et me saaksime andeks. And so we forgive. Nii et meie anname andeks. And so this, we got to know what truth is. Ja et meil on vaja teada, mis on tõde. You've got to know the truth so the truth can set you free. Sa pead teadma, sa pead tundma tõde nii, et tõde saaks teha sind Look here in vabaks. 3 John. Ja vaata nüüd 3. Johannese kiri. 3 John, there's only one chapter here. Let's read verses 2 through verse 4. 3. Johannese, siin ainult üks peatükk ongi, loeme salmid 2-4. It says, Dear friends, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Ja siis 3. Johannese 2-4. 2-4. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingele. And so, as your soul goes well, Et nii nagu sinu hinge läheb hästi, everything's going to go well. et siis kõik muu ka läheks Look hästi. here in verse 3. Ja vaata salmi 3. It gives me great joy when some believers come and testify of your faithfulness and faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki tões. So they're walking in truth. Nii et nemad käivad tões. In verse 4, he says, I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Ja salmis 4 ütleb, mul pole milleski suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivad tões. So he had some feelings about this. Nii et tal oli tundeid selle suhtes. John had an up moment about Nii et this. Johannesel oli selline kõrge tunne selle suhtes. Maybe not everything's going perfect, but he was full of joy knowing that his children are walking in truth. Selline tõusutunne, võib-olla kõik ta elus ei läinud päris väga hästi, aga tal oli rõõm sellest, et tema lastel läheb hästi. And as we put these verses together, the question is, what is walking in truth? Ja kui me paneme need asjad kokku, siis mis asi on tões käimine? Walking in truth is when your soul and your body line up to the word. Tões käimine on see, et kui sinu hing ja sinu keha on samal joonel Jumala sõnaga. Right? On nii?
I pray that you'll enjoy health and that your soul goes well. et ma palun seda, et sa oleksid terve ja su hingel läheks hästi. That your body and soul go in line with the word. Et sinu keha ja sinu hing oleksid samal joonel Jumala sõnaga. So that you can be blessed in nii, life. et sina saaksid olla õnnistatud siin elus. This is what John wanted for all the Christians. ja see on see, mida Johannes tahtis kõikide kristlaste jaoks. This is God's will for you. ja see on Jumala tahe sinu jaoks. Let's go to Psalms. ja läheme lauludesse. Psalms 118. laul 118. Psalms 118. I want to read this out of the Amplified Bible. laul 118 ja soovin lugeda seda laiendatud piiblitõlkest. And I want to read here verse 24. ja loen salmis 24. Says, this day in which God has saved me is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. see päev, milles Jumal on päästnud mind, on päev, mille issand on teinud. Rõõmutsegem ja olgem rõõmsad selles. Now, when you just read this verse without reading the rest of the psalm, you might think everything's great in David's life. ja Right kui sa loed seda salmi seal ilma selleta, et sa loeksid siis kõike muud, mis seal on, lisaks veel seal lauludes, siis sa mõtlesid, et vot Taaveti elus seal kõik läks super hästi, selleks ta seal rõõmustas. It sounds like everything's fine for David in his life. et tundub, et Taaveti elus on kõik väga hästi, But it's not all going good. aga kõik ei lähe hästi. There's situations in David's life. et Taaveti elus on olukorrad If you'll look back at verse 5, ja kui sa vaatad tagasi salmi 5, he's in anguish and stress. et ta on seal väga suures sellises stressis ja piinas. If you'll look at verse 10 and 11, ja kui sa vaatad salmi 10 ja 11, he says that he's surrounded by his enemies. seal ütleb seda, et ta on ümbritsetud oma vaenlastest, So he's stressed out. He's got a lot of pressure. nii et ta on väga stressis, tal on väga suur surve peal, Enemies are everywhere around him. vaenlased on igal pool tema ümber. And he says, and I'm going to rejoice in this day because God made this day. ja ta ütleb, et mina rõõmutsen selles päevas, kuna Jumal on teinud selle päeva. How can he do that? et kuidas tema saab teha seda, Not everything is wonderful. et kõik ei ole imeliselt. But David chooses to trust God in that aga situation. Taavet valib, otsustab usaldada Jumalat selles olukorras. He's not feeling really well, but he chooses to rejoice. ta ei tunne ennast väga hästi, aga ta otsustab rõõmutseda. He stands on principle. tema seisab printsiibile, God made this day. et Jumal tegi selle päeva. God made this. Jumal tegi selle päeva. God made this. Jumal tegi selle päeva. And if you know God made your day, you can face it a whole lot more than just another day. ja kui sina tead seda, et Jumal tegi selle sinu päeva, siis sa võid sellega seista silmitsi hoopis teistmoodi kui lihtsalt nii, et jälle üks mingi järjekordne päev. And that is the truth. ja see on tõde. Say truth. ütle tõde. This is what we're after. ja see on see, mida meie tahame saada. We're after truth. meie tahame saada tõde. What is truth? mis on tõde? The truth is God made this day. tõde on see, et Jumal on teinud selle And then he päeva. gets his mind to start thinking on truth. ja siis ta seab oma meele sellesse suunda, et hakkab mõtlema tõe You know, peale. yes, all these things are going on around me. jah, kõik need asjad toimuvad minu ümber. All this stuff happening in my life right now is a little stress. kõik need asjad on praegu juhtunud minu elus ja vot on toonud mulle stressi. But this is the day the Lord has made, and he is awesome. aga see on päev, mille isand on teinud ja tema on imeline. And then he gets his will involved. ja siis ta kaasab sinna oma tahte. And he said, this is what I'm going to do. ja ta ütleb, et vot see on see, mida mina teen. I'm going to make a choice to rejoice. mina teen selle otsuse rõõmutseda. How many know sometimes it's a choice? kui vaadates tead seda, et mõnikord see on otsus, It's a choice to worship. et see on valik ülistada. Well, I will worship when I feel like it. et mina ülistan, pastor, siis kui mul on selline tunne. I'll raise my hand when I feel the anointing. mina tõstan oma käed siis, kui ma tunnen seda võidmist, et ja tõstan oma käed siis. I'll say amen when you really say something good. mina ütlen aamen siis, kui sina ütled midagi tõeliselt You know, hea. I'm not going to do anything until I feel it. mina ei tee mitte midagi enne, kui mina tunnen No, seda. sometimes you got to make a choice to raise that hand and Ja. say, God, you're awesome. mõnikord sina pead tegema selle otsuse, et ma tõstan oma käed ja ütlen seda, et Jumal, sina oled nii imeline. To start singing a song about an almighty God et sina hakkad laulma laulu kõikvõimsast Jumalast, and everything I'm going through in life. aga kõige selle keskel, milles ma olen läbi minemas oma elus, You got to stand up and make a choice. sina pead seisma ja tegema selle valiku I otsuse choose to worship ja him. otsustama valida teda, otsustada valida, ülistada teda. My life's not
not perfect, but he is. minu elu ei ole täiuslik, aga tema on. So I make a choice. nii et mina teen selle otsuse. I choose. mina valin teha seda. David said, I'm going to rejoice about this. ja Taavet ütles, et mina rõõmutsen selle asja Because keskele. God made this day. kuna Jumal on teinud selle päeva. This day could change everything et for me. see päev võib muuta kõik minu jaoks. So I'm going to choose to rejoice today. nii et mina valin rõõmutseda täna. And then he deals with his feelings. ja siis ta tegeleb oma tunnetega. And he said, I'm not going to be stressed. I will be glad in ja this ta day. ütleb seda, et ma ei ole stressis, ma olen rõõmus selle päeva keskel. I will be glad. mina olen rõõmus selle keskel. You want your leader to be happy, right? sa tahad seda, et sinu juht oleks rõõmus, on nii? Especially, you know, if you have to follow somebody and things aren't going well, you want your leader to be happy. eriti kui sa järgned kellelegi, asjad ei ole hästi, sa tahad seda, et su juht oleks rõõmus, õnnelik. Well, get this. You're leading your own life. ja tea seda, saa aru sellest, et sina juhid iseenda elu. You might say, well, I'm not a leader. Nobody follows me. sa võid öelda seda, et ma ei ole juht, mitte keegi ei järgne minule. You're the leader of your own life. ei, Be happy. sina oled enda elu juht, ole õnnelik. Be happy. ole õnnelik. Live a life that others could look at and say, that is how I want to live. ela enda elu viisil, kus teised vaatavad sinu elu peale, ütlevad, vot see on viis, kuidas mina tahan elada enda elu. And so this is about getting his emotion into the right place. ja nii tema sai oma emotsioonid õigesse paika. He was stressed. He had some fear. He had some doubt. ta oli stressis, tal oli hirmu, tal oli kahtlusi. These feelings are coming. There's enemies everywhere. Need tunded tulevad, vaenlased on igal pool ta ümber. And his emotion got into the right place. ja siis ta sai oma emotsioonid õigesse paika. Because he got his emotion working with the word. kuna ta siis pani oma emotsioonid töötama koos Jumala sõnaga. My emotion's going to be more based on the promise than it is on the minu situation. emotsioonid rohkem põhinevad Jumala tõotustel kui nendel olukordadel. And so when we get these things lined up, ja kui meie saame siis need asjad paika, our soul will go well. siis meie hingel läheb hästi. And then our bodies will go well. ja siis meie kehadel läheb hästi. And that is when we're going to be pleasing to the Lord. ja siis me toome head meelt oma Jumalale. And when valmistame talle head your meelt. soul prospers, ja kui sinu hing edeneb, sel läheb hästi, the rest of your life is going to prosper. siis kogu ülejäänud sinu elu läheb hästi. Amen. on nii? aamen. I want your soul to prosper. ma tahan seda, et sinu hingel läheks hästi. That your soul would have more than enough. et sinu hing edeneks, et su hingel oleks rohkem kui küllaldaselt. So that your life would prosper and become more than enough. nii et sinu elu edeneks ja sul oleks rohkem kui küllaldaselt. And then the end of this, he says this. Let's skip down to verse 29. ja selle lõpus ta ütleb, et hüppame edasi salmi 29. Psalms 118, verse 29. et laul 118, salmis 29. Says, and give thanks to the Lord, for he is good. His faithful love endures forever. tooge tänu issandale, sest tema on hea, sest tema armastav headus kestab igavesti. So in the end, God came through for him. nii et siis lõpuks Jumal aitas temal saada võidu selle kõige keskele. Again. jälle. Because he never lets the righteous down or lets the seed begging for bread. sellepärast, et mitte kunagi siis ta ei lase oma õigel siis langeda ega siis õigel kirjata leiba. All right? So we want to make sure that we are putting our hope in him. nii et me peame tegema kindlaks seda, et me paneme oma usalduse ja lootuse tema peale. Because he'll never let us down no matter what we feel. sellepärast, et mitte kunagi tema ei vea meid alt, vahet ei ole, mis me tunneme. But if we make bad choices, it makes God's job a whole lot harder. aga kui me teeme enda elus valed otsused, siis see teeb Jumala töö palju raskemaks. Right? on nii? I mean, it's hard for God to bless somebody who's on the wrong path. et Jumalal on väga raske õnnistada kedagi, kes on valel teel. It doesn't mean he doesn't want you blessed. see ei tähenda seda, et ta ei taha, et sa oleksid õnnistatud. But he's just saying, get on the right path so I can bless you. vaid ta ütleb seda, et tule õigele teele, et ma saaksin sind You know, õnnistada. and Jesus constantly in his teachings, ja Jeesus jätkuvalt oma õpetustes he would say over and over, ütles uuesti ja uuesti, you know, I have said this or I have done this so that your joy would be complete. ma olen teinud seda või ma olen öelnud seda selleks, et teie rõõm saaks olla täielik. He wanted us to be happy. ta tahtis seda, et me oleksime õnnelikud. He died on a cross so that we could be happy. tema suri risti peal selle jaoks, et me saaks olla õnnelikud. He went through all he went through so we could have some joy. ta läks läbi kõigest sellest, millest ta läks läbi selleks, et meil saaks olla rõõm. And there are few Christians whose joy is really full. ja on mõned kristlased, kellel on tõesti selline täielik rõõm. I täisrõõm. want our joy to be full. ma tahan seda, et meil oleks see täisrõõm. I want no matter what happens today, you can't take this away from me. ma tahan, et vahet ei ole, mis sellel päeval juhtub, mis siin toimub, sina ei saa mult seda rõõmu ära võtta. Your boss fires you, you said, okay, well great, I got something better coming. su ülemus vallandab sind, sa ütled,
väga hea, midagi paremat on tulemas. God's going to take care of me. Jumal kannab hoolt minu eest. Man, that's not the reaction most bosses get. Et tavaliselt enamus ülemusi sellist reaktsiooni ei saa. What, my rent's going up? Really? Mu üüri hinda tõstetakse, tõesti või? Okay, well, that just means God's going to provide even more. See tähendab seda, et Jumal varustab mind veel rohkemaga lihtsalt. Boom. Pumm. Right? You put your trust in Him. Sina paned oma usalduse tema peale. Don't let your situation cause how you're going to live your life. Ja ära lase oma siis olukorral siis mõjutada seda, kuidas sina elad oma elu. Because He is faithful. Et sellepärast, et tema on ustav. And His love endures forever. Ja tema armastus kestab igavesti. He loves you. Tema armastab sind. He loves me. Tema armastab mind. He loves us. Tema armastab meid. You think He's going to take care of us? Ja kas sa arvad, et ta kannab hoolt meie eest? Absolutely. Absoluutselt. We just got to trust Him. Meie lihtsalt peame usaldama teda. We just got to look to Him day by day. Meie peame vaatama tema peale päevast päeva. And so Jesus wants us to be personally full of joy. Ja Jeesus tahab seda, et me oleksime isiklikult täis rõõmu. And I don't know about you, but I want to have more joy in my life. Ma ei tea, kuidas on lood sinuga, aga mina tahan, et mul oleks rohkem rõõmu minu If elus. Jesus provided it, I think we should desire it. Kui Jeesus varustas selle meie jaoks, siis ma usun, et me peaksime seda igatsema. And for our joy to be complete, Ja selleks, et meie rõõm saaks olla täielik, our emotions need to be in the right place. meie emotsioonid peavad olema õiges paigas. No matter what's going on in your life, Ja vahet ei ole, mis on toimumas sinu elus, whether you are up or whether you are down, kas sa oled üleval või oled sa alla, no matter what is going on in your life, ja vahet ei ole, mis on sinu elus toimumas. do not let your feelings get out of line. Ära lase oma tunnetel siis minna lihtsalt kuidagi rajalt ära. Because if you let your feelings get out of line, you're going to start making the wrong decisions. Sellepärast, et kui sina lased oma emotsioonid lihtsalt valla, siis sa hakkad tegema valesid otsuseid. You're going to make the wrong decisions Sina in life. teed valesid otsuseid siis oma elus. If you start making emotional decisions based on how you Kui feel, sina hakkad tegema emotsionaalseid otsuseid selle põhjal, mida sina tunned, you're going to regret it. siis sina kahetsed seda. How do you know, Barry? Kuidas sa tead seda, Barry? I've been there. Et ma olen olnud selles paigas. I've done that. Ma olen teinud seda. Like the old saying, I bought the t-shirt. Nagu on see vana ütlus, et ma olen selle T-särgi ostnud. Right. We've been there. Et ma olen olnud seal. And man, we regret it. Ja väga kahetsenud seda. And it's going to open up the door to more destructive feelings and more destructive decisions. Ja see avab ukse siis rohkematele hävitavatele tunnetele, emotsioonidele. I don't want my feelings to rule my life. Ma ei taha seda, et minu tunded valitseksid minu elu. I don't want my ups to make my decisions Ma for ei me. taha seda, et minu tõusud mõjutaksid minu otsuseid mu elus. I don't want my downs to make my decisions Ma ei taha for me. seda, et minu mõõnad mõjutaksid minu otsuseid mu elus. I want to make my decisions based on what is truth. Vaid mina tahan siis teha kindlaks, et ma teen enda otsuseid selle põhjal, mis on tõde. Amen. Amen. Make your decisions based on what is truth, Tee what God said. enda otsused selle põhjal, mis on tõde, selle põhjal, mida Jumal on öelnud. And if your feelings are allowed just to run loose and do whatever, Ja kui sina lihtsalt lased oma tunnetel vabalt joosta, teha mida iganes tahavad, your feelings is going to overwhelm your spirit. siis sinu tunded, need lihtsalt matavad, uputavad enda alla sinu hinge. Your soul is going to be overcome Siis sinu hing saab ära võidetud because of what you feel. selle poolt, mida sina tunned You're lihtsalt. going to start voting in the wrong way and you're going to make wrong choices. Ja siis hakkad hääletama valesti, siis hakkad tegema valesid otsuseid. And you're going to end up with some very destructive behavior. Ja siis sa lõpetad seal, kus kohas sa hakkad siis käituma väga ennast hävitavalt. And so if this cycle is working in your life, Ja kui see tsükkel toimib sinu elus, you need to break that cycle. siis sina pead tegema selle ringi katki, selle tsükli. Amen. Amen. You need to break free from those things that are trying to hold you Sa pead back. välja murdma nendest asjadest, mis proovivad hoida sind tagasi. And the way you break free is becoming more disciplined Ja see viis, kuidas sina murrad ennast vabaks, on see, et sa saad rohkem distsiplineerituks. and putting your hope and your confidence in God. Ja sina paned oma usalduse ja lootuse, sa paned oma lootuse ja kindluse oma Jumala That you would peale. make sure that His word is strong in you. Ja sa teed kindlaks selle, et tema sõna on tugevalt sinus. That you don't do things that are causing pain. Et sa ei tee neid asju, mis põhjustavad valu.
but that you are doing things according to God's plan. vaid sina teed asju Jumala plaani kohaselt. That you're doing things according to God's purpose for your life. Et sina teed asju Jumala eesmärgi kohaselt sinu elu jaoks. Because God has a plan for you. Sellepärast Jumalal on plaan sinu jaoks. God has a purpose. Jumalal on eesmärk. There's a race that needs to be run and you alone can run it. On olemas võidujaoks, mis on olemas võidujooks, mis on vaja joosta ja ainult sina saad selle joosta. You have things that are called by God in your life. Et sinu on asju, mis sinu elus on asju, mis on Jumala poolt. Things that you Sina on must kutsutud tegema asju enda elus. things that you must do. Asju, mida sina pead tegema. Places you must go. Kohad, kuhu sina pead minema. You got to stand to be an example to those around you. Ja sina pead seisma kindlana, et olla eeskujuks neile, kes on sinu ümber. It's not about just making a choice for Jesus and going to heaven. Et asi ei ole lihtsalt selles, et sa teed otsuse Jeesuse suhtes, et sa võtad tema vastu ja sa lähed taevasse. Now, thank God for that choice. That's the best choice. Tänu Jumalale selle valiku eest ja see on kõige parem valik But üldse. that's just the start. Aga see on lihtsalt algus, see on start. After you make Jesus the Lord of your life, you've got to begin to make the right Ja decisions. peale seda, kui sa oled teinud Jeesusest oma elu isanda, sa pead hakkama tegema neid õigeid otsuseid. And we do that by getting a hold of our emotions Ja and what we meie feel. teeme seda nii, et kus me siis hakkame siis valitsema enda emotsioonide üle, selle üle, mida meie tunneme. And in our soul, we got to know truth. Ja enda hinges meie peame teadma tõde. Because you know what you feel. Seepärast, et sa tead, mida sa tunned. You know what they've said. Sa tead, mida ta ütles või nemad ütlesid. Now you need to know truth. Ja aga nüüd sina pead teadma tõde. And is what you feel change the truth? No. Ja kas see, mida sina tunned, muudab tõde? Ei. Is what somebody said about you change the truth? No. Kas see, mida keegi ütles sinu kohta, muudab tõde või ei tee seda? Now, sometimes what we feel can help us adjust some things in life. Ja mõnikord need asjad, mida meie tunneme, saavad siis aidata teha teatuid korrigeeringuid oma elus. Sometimes what other people say can help us make adjustments in our life. Ja mõnikord see, mida teised ütlevad, aitavad meil teha sellised vajalikke korrigeeringuid oma elus. But it doesn't change the truth. It doesn't change what we believe. Aga see ei muuda tõde, see ei muuda seda, mida meie usume. And so, this does not give us a free rein just to be stupid. Ja see ei anna meile lihtsalt seda vaba pääsu olla lihtsalt rumal. Well, this is just what I believe. Et see on see lihtsalt, mida mina usun. No, make sure you believe in the truth of Ei, God's word. sina tee kindlaks, et sina usud Jumala sõna tõde. Make sure that what you believe is based solely on what God has said. Tee kindlaks, et see, mida sina usud, see kindlalt põhineb Jumala sõna tõele. And then we can break the cycle. Ja siis meie saame murda selle tsükli. And we can break free from what we feel and we can begin to do what is right. Ja siis me saame murda vabaks sellest, mida meie tunneme ja saame hakata tegema seda, mis on õige. To break the cycle, you need to slow down. Selleks, et siis murda see tsükkel, on vaja hoog maha võtta. And to break the cycle, you need to know truth. Ja tsükli siis murdmiseks sul on vaja tõde, And then tunda tõde. when you do that, you'll begin to deal with your soul in the correct way. Ja kui sa teed seda, siis sa hakkad tegelema oma hingega õigel viisile. Separating what is truth and what is feeling. Et sa eraldad ära, sa tunned ära, mis on tõde, mis on tunne. Bring your emotions in line with God's Ja word. too oma emotsioonid, siis sea need, et need oleks samal joonel Jumala sõnaga. And when you do that, you're not going to probably feel better instantly. Ja kui sina seda teed, siis sa tõenäoliselt ei tunne ennast paremini koheselt. I feel a lot of anger right now. Et praegu mul on selline väga palju viha minus. But the word says, Aga sõna ütleb. doesn't mean the anger goes away. See ei tähenda nüüd seda, et see viha tunne kaob ära kohe, It just means you process it right. vaid see tähendab seda, et sina tegeled sellega You õigesti. process it right. Et sina tegeled sellega õigesti. Get your emotions that line up with the word. Et saa oma emotsioonid Jumala sõnaga samale joonele. And then act on that. Ja siis käitu selle põhjale. And even though you might not feel it right away, the decisions you make will be right. Ja kuigi sa ei pruugi ennast tunda sellel hetkel hästi, õigesti, aga sinu otsused saavad olema õiged. And when you make the right decisions in the end, you'll be happy. Ja kui sina teed õigeid otsuseid, siis lõpuks sina saad olema õnnelik. In the end, you're going to be blessed. Ja siis lõpuks sina saad olema õnnistatud. In the end, we're going to be well. Ja lõppeks meil saab olema hästi. And we need to make the right choices. Ja meil on vaja teha need õiged You otsused. need to make a choice that I will walk by faith. Sul on vaja teha see otsus, et mina käin usus. I will walk by what the word of God Mina käin says. selle põhjal, mida Jumala sõna ütleb. I'm not going to walk by what I Et feel. ma ei käi selle põhjal, mida mina tunnen. We allow the Lord to come and to strengthen us. Ja me laseme isandal tulla ja tugevdada meid. We allow the Lord to come and help us
in the decision that we make. me laseme Isandal tulla ja aidata meid nendes otsustes, mida me teeme. We take a step of faith saying, God, I believe your word is me true. võtame see ususammu ja ütleme seda, et Jumal, ma tean seda, et sinu sõna on tõde. And I'm going to rejoice today even though I don't feel it. ja ma rõõmutsen täna, kuigi mul ei ole mingit tunnet, et seda teha. And he's going to come in and he's going to strengthen your soul. ja siis tema tuleb ja tema tugevdab sinu hinge. He's going to restore your soul. ja tema taastab sinu hinge. He's going to make sure that you have the strength to get through this day. ta teeb kindlaks, et sul on olemas see tugevus, et minna läbi sellest päevast. And that's all you need. ja see on kõik see, mida sina vajad. You don't need the strength today to get through this next year. ja sul ei ole vaja täna seda jõudu, et minna läbi tulevast aastast. You need the strength today to get through this day. sul on vaja jõudu täna, et minna läbi tänasest And päevast. then tomorrow, you're going to need the strength to get through tomorrow. ja homme sul on vaja jõudu, et minna läbi homsest päevast. And then Thursday, you're going to need the joy and the strength to get through Thursday. ja neljapäeval sul on vaja jõudu, et minna läbi sellest neljapäevast. So let's trust God for this day. nii et usaldame Jumalat selle päeva suhtes. This day, I will choose to believe. This day, I will make the right choices. täna mina valin uskuda, täna mina valin teha õigeid otsuseid, And God will show up. uskuda tõde ja Jumal ilmub välja. He's going to be your help. tema on sinu abi. Amen. Aamen. He's going to be all you need him to tema be. on kõike seda, mida sina vajad teda olevat. You're not going to need to wonder, et sul ei ole siis vaja kuidagi imestada, will God be faithful? et kas Jumal on ustav. Listen, he is faithful. kuula seda, Jumal on ustav. He is faithful. tema on ustav. Might not feel like it. et sa ei pruugi nii tunda. Situation might not be telling you that it is, olukorrad ei pruugi sulle öelda seda, et see on nii, but he's faithful. aga tema on ustav. He's faithful. tema on ustav. And I like what John wrote. He said, I pray that you're well in your body. ja mulle meeldib see, mida Johannes kirjutas, et su kehal läheks hästi, et sa oleksid terve oma kehas. I pray that you're happy in your soul, ma palun seda, et sa oma hinges oleksid rõõmus, so that you will be able to prosper in life. nii et sa saaksid edeneda siin elus, sa saaksid olla edukas. That's God's will. ja see on Jumala tahe. That's God's will. see on Jumala tahe. Hallelujah. halleluuja. Amen. We're not Amen. done with this. We got so much to cover. ja me ei ole sellega lõpetanud, meil on veel nii palju asju, mida veel Did you vaadata. get something out of this today? aga kas täna sina said sellest midagi? Aamen. Would you stand with me? ja palun tõuse koos minuga. You know, one of the things that we've purposed to do around here ja üks asjadest, mida me oleme otsustanud teha siin, is to make time once a month just to take time to pray and just to ask God to come and touch our bodies. on see, et korra kuus võtta aega, kus palvetada ja paluda seda, et Jumal puudutaks me kehasid. That he would come and that he would be here with that healing power. et ta tuleks ja tuleks siin selle tervendava väega. I almost did a series right instead of this one. I had two series in my heart. ja ma peaaegu oleks teinud seeria, mul oli kaks seeriat nagu, alguses ma mõtlesin, ma teen ühte, siis ma mõtlesin, ma teen teist ja We'll probably get to this other one soon, maybe on a Wednesday night, not real sure. tõenäoliselt ma arvan, et me jõuame selle teiseni varsti, võib-olla kolmapäeva õhtuti, ma ei ole päris kindel. But I wanted to just talk about healing because healing is available to us. ma tahan rääkida tervenemisest, kuna tervenemine on saadaval meie And if jaoks. there's something in your body that doesn't line up with truth, ja kui sinu kehas on midagi sellist, mis ei ole samal joonel tõega, because truth says that Jesus provided health and healing for all. et tõde ütleb seda, et Jeesus varustas tervise, tervenemise igaühe meie jaoks. If your body is giving you different signals than that, then I believe Jesus will heal you. ja kui keha annab sulle teistsuguseid signaale, ma usun seda, et Jeesus saab teha sind terveks. The Bible says that we, as the leaders of the church, we have authority given by God. ja piibel ütleb seda, et koguduse juhtidele on antud see meelevalde To lay hands on the sick, panna haigete peale käed and that they'll be well. ja nemad saavad terveks. It's nothing I have to give. et see ei ole mitte midagi sellist, mis mul sulle on anda. You know, I've in times in the past, I've asked God, give me a healing anointing. ja minevikus ma olen palunud, et Jumal, anna sina minule tervenemise võitmine. You know, give me that healing. I went to Brother Hagin's Bible school. He had a special healing anointing on his life. et anna mulle tervenemise võitmine. ma käisin vend Kenneth Hagini piiblikoolis ja tema elus oli see eriline võitmine teenida. And so, Father, give me that special healing anointing and so I can have it in my ministry. nii et isa, anna mulle see eriline tervendamisvõidmine, et see saaks olla minu teenistuses. And to this point, I don't have that. ja siia punktini mul ei ole seda, But what I have is the word. aga mis mul on Jumala sõna. And his word says, as the leader of a church, I could lay my hands on the sick and that they will be well. ja piibel ütleb seda, et koguduse juhina mina saan panna inimeste peale käed, haigete peale käed ja nemad saavad terveks. Amen. Aamen.
Lay hands on the sick and they recover. et pane haigete peale käed ja nad saavad terveks. I have authority mul on see meelevald, that whoever I pray for, et kelle iganes eest mina palun, that they will recover. et nemad taastuvad. I can have faith in God's word. mul saab olla usk Jumala sõnasse. And you might say, well, what if I don't feel that? Aga sa võid öelda seda, aga mis on siis, kui ma ei tunne niimoodi? What are we talking about? Et millest me räägime? We're talking about not going by what we feel, but what we believe. Me räägime, et me ei käi selle põhjal, mida me tunneme, vaid selle põhjal, mida me What usume. is truth? Mis on tõde? I don't know about you, but I will die declaring that Jesus is my healer. Ma ei tea, kuidas on lood sinuga, aga mina kuni surmani tunnistan seda, et Jeesus on minu I'm going to tervendaja. believe in the healing anointing until I go, Mina usun tervendamise hoidmisesse kuni selle hetkeni, kuni ma lähen siit maalt. because he promised it. Kuna tema tõotas seda. It's truth for you. See on tõde sinu jaoks. It belongs to See us. kuulub meile. Why? Miks? Because we believed in him. Kuna meie uskusime temasse, We've made him the Lord of our meie oleme lives. teinud temast oma elu isanda, There's nothing that can defeat the power of God. et ei ole olemas mitte kui midagi, mis saaks ära võita Jumala väe. And there's nothing that can stop the power of Ja God. ei ole olemas mitte kui midagi, mis saaks peatada Jumala väge. So our point is just to believe. Nii et meie osa on lihtsalt uskuda. That's all God requires. Ja see on kõik see, mida Jumal ootab, eeldab. Is that you believe. Et sina usud, That your soul and your body can go along well. et sinu hingel ja su kehal ka saaks minna So hästi. that you prosper. Nii et sa oleksid edukas. So that you prosper. Nii et sa edeneksid siin That elus. every area of your life is just in the overflow. Nii et igas sinu elu valdkonnas on lihtsalt selline ülevool. So your soul prospers and you prosper. Nii et sinu hingel läheb hästi, sul läheb hästi. That your body prospers and you prosper. Nii et su keha edeneb ja sina edened. This is what God desires. See on see, mida Jumal igatseb. And I'm telling you, this is available to each and every one who would need it this morning. Ja ma ütlen sulle seda, et see on saadaval igaühe jaoks, kes täna hommikul seda vajab. We have authority over sickness and disease. Meil on olemas meelevald haiguste ja tõvede üle. You can receive by faith today. Sina täna saad vastu võtta läbi usu. It is yours. See on sinu. And so I'm getting more and more revelation on this in my own personal Nii life. et mina saan rohkem ja rohkem ilmutust sellest oma isiklikus elus. That it's not about me trying to get a special this and a special anointing to do that and whatever. Et see ei ole see, et ma proovin saada erilist seda või erilist võimist selle asja tegemiseks, But I just believe in the authority that God has given me as a believer. vaid ma usun sellesse meelevalda, mille Jumal mulle kui usklikule on andnud. And I stand on that. Ja mina seisan sellele. I trust God for that. Mina usaldan Jumalat selle ees. And He will be faithful. Ja tema on ustav. He is a good God. Tema on hea Jumal. And His love endures forever. Ja tema armastus kestab igavesti. Amen. Amen. He loves us so much that He died on a cross. Tema armastas meid nii palju, et ta suri ristil meie eest. And the same death that gives us the freedom from sin. Ja see sama surm, mis annab meile vabaduse pattude eest. The same Jesus that hung on a cross that freed us from a life of sin. Ja see kende. Jesus who hung on a cross Ja Jeesus, kes rippus ristile and who gave us a life free from sin. ja kes andis meile selle elu, mis on patust vaba. That same death, that same sacrifice See sama surm, see sama ohver, gives us freedom from sickness and see disease. annab meile vabaduse haigustest ja tõvedest. We can be healed and whole Me võime olla terved ja terviklikud in Jesus' name. Jeesuse nimel. In Jesus' name. Jeesuse nimel. We have authority, Meil on meelevald. not because of who we are, Mitte sellepärast, kes me iseendast oleme, but because of what He did. vaid sellepärast, mida tema tegi. Paid a price that you could be well. Tema maksis hinna, et sina saaksid olla terve. And people believe that He paid a price for us to be saved. Ja inimesed usuvad seda, et tema maksis hinna meie eest, et me saaksime olla päästetud. Sometimes people have a hard time believing that they're well. Ja mõnikord inimestel on raske uskuda seda, et nad on terved, et ka selle eest on hind makstud. But the same price was paid and both, the Bible says, were covered. Aga sama hind on makstud ja Piibel ütleb, et mõlema eest on see hind makstud. Free from sin. Et vabad patust, Free from sickness vabad and disease. haigustest, tõvedest And He is the reason. ja tema on see põhjus. So we're going to pray for the sick this morning. Ja täna hommikul, täna päeval siin me palvetame haigete eest. I want you to know that Jesus is your healer. Ja ma tahan, et sina teaksid seda, et Jeesus on sinu Not tervendaja. based on what you feel, Mitte selle põhjal, mida sina tunned, but based on what you believe. vaid selle põhjal, mida sina usud. We take steps of faith and we come forward and we allow the Spirit of God and the anointing to touch our body. Me võtame ususammud ja me laseme Jumala võidmise, Jumala väel puudutada meie kehasid. We will be
healed. ja meie saame terveks. That healing power will be at work within us, see terendav vägi teeb tööd meis, strengthening us, tugevdades meid, removing anything that doesn't belong, eemaldades mis iganes on vaja eemaldada, mis sinna ei kuulu, fixing things that need to be fixed. tehes korda seda, mis on vaja korda teha. And we serve a miracle working God. ja meie teenime imesid tegevat Jumalat. And he can do things, he can restore, replace things that are broken. ja tema saab teha asju, tema saab panna asju, tema saab asendada asju, mis on katki. Amen. Amen. I've heard of stories with people getting new hearts, new ja livers, ma olen kuulnud lugusid, kus kohas inimesed on saanud uue südame või uue maksa, new ears. uued kõrvad. You know, whatever you need, God can make it for you. mida iganes sina vajad, Jumal saab teha seda sinu He can jaoks. fix you. He made you. He can fix tema you. saab teha sind korda, tema on loonud sind. Don't put a ta limit saab on it. teha sind korda, ära sina sea temale piire peale. Don't try to figure out how he's going to do it. ära proovi kuidagi välja mõelda nüüd, et kuidas ta seda kõike teeb. Just believe that when hands are laid upon you, lihtsalt usu seda, et kui käed on pandud sinu the peale, healing power of God enters into your body and he is at work. et Jumala terendav vägi läheb sinu kehasse ja tema teeb tööd. Amen. Amen. We believe and he does the work. meie usume teda ja tema teeb tööd. Glory to God. He's austus Jumalale, faithful. tema on ustav. He's faithful. tema on ustav. Amen. 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 God is so good. Jumal on nii hea. So thankful for his presence, for his anointing in this place. this ja morning. ma olen nii tänulik tema ligiolu eest, tema võidmise eest siin paigas. And I believe that there are some that are here today that they're going to receive what they've been believing God. ja ma usun seda, et täna siin paigas on mõned, kes võtavad vastu selle, mida nemad on uskunud Jumala käest. Not by what you feel, mitte selle põhjal, mida sina tunned, what you believe. vaid selle põhjal, mida sina usud. What you believe. selle põhjal, mida sina usud. I believe, I believe, I believe. mina usun, mina usun. I believe what he said is true. ma usun seda, et mida tema ütles, on tõde. I believe what he did is enough for me and it's enough ma for usun you. seda, et mis ta tegi, see on piisav minu jaoks, see on piisav sinu Not jaoks. just enough, it's more than enough. mitte lihtsalt piisav, vaid rohkem kui küllaldane. More than enough. rohkem kui piisav. More than enough. rohkem kui küllaldane. Hallelujah. halleluuja. Glory to God. kiitus Jumalale. He's so good. tema on nii hea. He's so good. ta on nii hea. He loves you so ta much. armastab sind nii palju. So what I want to do is I want to just, we're going to start singing. I'm going to ask anybody who would like prayer for your body to come forward. nii et mida me teeme, on see, et me hakkame laulma siin sel ajal, kui me laulame, siis ma tahan seda, et kõik, kellel on siis mingit vajadust teie kehas tervenemise suhtes, et te tuleks siia ette. That you would come to the front and I'm going to lay hands on you and I'm going to pray over you. et tule siia ette, ma panen oma käed sinu peale, ma palvetan sinu eest. Now listen, I'm not going to pray like some people pray. I'm just going to pray like Jesus. ja kuule seda, ma ei palveta nii, nagu mõned teised inimesed palvetavad, vaid ma palvetan nii, nagu Jeesus You know, palvetab. sometimes we think to pray for the sick and get results, we got to pray for a long time. We got to scream and shout and really get into it. ja mõnikord me arvame seda, et selleks, et saada tulemust, me peame pikka aega palvetama, me peame kisama, me peame karjuma, me peame tegema teatud liigutusi. You know, I need to pray for at least 6 or 7 minutes for every person. vähemalt 6 või 7 minutit pean palvetama iga inimese eest. I like how Jesus prayed. mulle meeldib see viis, kuidas Jeesus He just lay palvetas. hands on him and say, be free. ja ta lihtsalt pani käed haigete peale, ütles, et ole vaba, ole vaba. He'd lay hands on him and said, be healed. ta pani käe haige peale, ütles, et ole terve. That's the simplest prayer that can be prayed. kõige lihtsam palve, mida palvetada. Do you believe? Yes, be healed. kas sa usud? jah, ole terve. That's how Jesus did it. ja see on see viis, kuidas Jeesus tegi seda. We think he had this great prayer that no, me arvame seda, et tal oli see selline suur vägev palve, et ta hakkas palvetama seal. he just spoke the word by faith. ei, tema lihtsalt ütles välja sõna usus. And so I'm going to lay my hands on you and I might not pray as long as you want. ja siis ma panen oma käed sinu peale, ma palvetan sinu eest, võib-olla mitte nii pikalt, kui sina arvad, et peaks või But I tahaks. guarantee you I'm going to lay hands on you by faith. aga ma garanteerin sulle seda, et mina panen sulle käed peale I'm usus. going to believe for the power of God to enter your body. ma usun seda, et Jumala vägi siseneb sinu kehasse. And I want you to believe that that touch is the touch of heaven. ja ma tahan, et sa usuksid seda, et see puudutus on puudutus taevast. You will receive today. ja sina võtad vastu täna. You receive it in Jesus' name. ja sa võtad vastu Jeesuse nimel. Amen. 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 Would you kill the lights, Partel, and let's just put our focus upon the Lord. ja paneme oma tähelepanu Isanda peale. Let me just start with a quick prayer right here. ja las me alustada praegu kiire palvega siin praegu. And then as we go into the worship, just come forward and I'm going to pray over you by faith. ja kui me läheme edasi ülistusega, siis ma palun, et tule siia ja siis palun usus. Hallelujah. Father, I thank you for your word this morning. halleluuja, Isa, ma täna hommikul tänan sind sinu sõna I eest. thank you that you are faithful. ma tänan sind selle eest, et sina oled ustav. I thank you that there is nothing that you
cannot overcome. ja ma tänan, et ei ole olemas mitte kui midagi sellist, millest sina ei saaks võita. And no matter what we feel this morning, ja vahet ei ole, mida meie täna hommikul whether tunneme, we are up kas me oleme üleval or whether we are down, või me oleme all. Lord, we put our faith in you. Isand, meie paneme sinu peale oma We put our usu. faith in your word. Meie paneme sinu sõnasse oma We usu. put our faith in your Meie promise paneme oma usu sinu that tõotustesse. we can make it. Et me võime saada hakkama. This is the day that you've given to Et us. täna on see päev, mille sina oled andnud meile. We choose to Meie rejoice. valime rõõmutseda. And we will be glad. Ja me oleme rõõmsad. We will be glad. Me oleme rõõmsad. Because we believe you called us to this place. Sellepärast me usume seda, et sina oled meid kutsunud siia This is paika. our family. See on meie perekond. This is our church. See on meie kogudus. This is the kingdom that we belong to. See on see kuningriik, kuhu meie We kuulume. thank you so much that you're at work in this place. Ja me nii väga täname sind selle eest, et sina teed tööd siin paigas. Thank you that your healing power is here. Aitäh sulle selle eest, et sinu tervendav vägi on siin. That you will touch people's lives today. Et sina täna puudutad inimeste And as we elus. get our focus on you, Ja Jesus, kui me paneme sinu peale oma tähelepanu Jeesus, I thank you that you take over our hearts ma this morning. tänan sind selle eest, et sina võtad üle meie südamele. That nobody would leave here the way they came in. Et mitte keegi täna siin paigast ei lahkuks nii, nagu ta siia tuli. But that we would be more strengthened and more encouraged to serve you with all that we are. Vaid et me oleksime tugevdatud, meil oleks rohkem julgust, et teenida sind kõigega, mis me oleme. That our souls would be refreshed. Et meie hinged oleks täna värskendatud. Thank you for your faithfulness. Aitäh sulle sinu ustavuse eest. Thank you for your faithfulness. Aitäh sulle su ustavuse eest. Thank you, Lord God, for what you're doing in this place. Isand Jumal, aitäh sulle selle eest, mida sina teed täna siin paigas. Let your power be seen. Las sinu vägi saada We nähtavaks. thank you for that miracle working Meie power. täname sind see imesid tegeva väe We eest. thank you for the authority over sickness. Meie täname sind selle meelevalla eest, haiguste ja tõe In üle. Jesus' name. Jeesuse nimele. In the name, in the name, in the name. Jeesuse nimele. We stand on that Meie name. seisame selle nimele. We Täna thank you, hommikul. Father, for what you have done, Ja isa, me täname sind selle eest, mida sina oled teinud. what you've done through your Son, Jesus Mida Christ. sina oled teinud läbi oma poja Jeesuse And I Kristuse. thank you by faith what you will do in people's lives today. Ja ma tänan sind usus selle eest, mida sina täna saad tegema inimeste eludes. Thank you for all. Ja me täname sind kõige selle eest. Thank you for it all in Jesus' Aitäh name. sulle kõige selle eest Jeesuse nimel. Amen, Aamen. amen. Glory to God. Austus Well, Jumalale. if you need healing, just come forward. Everybody else, let's just hook up our faith and believe God. Ja kui sina vajad tervenemist, siis tule siia ette ja teised kõik ühendame oma usu sellega. Aamen. Thank you, Jesus. Aitäh sulle, Jeesuse. Glory, glory, glory. Praise you. Praise you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. It's available to us. In Jesus' name. väikseks jäädes, Strength. rahu leides ma tean, seal oled sa. Salajasu lähedusest tean ma, siit uut jõudu saan. Järgne astub sinu nüüd. Iga päev sind valin nüüd. Pole ühtki teist muud teed, kui sa, mu Jeesus. Ristil surid minu eest, elan nüüd sind kiites. In the chaos and confusion. In the chaos, in confusion, I know your sovereign stand. In the moment,
is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Almighty light is in you. Almighty light is in you, Lord. All of my hope, all of my strength. Almighty light is in you, Lord, forevermore. Mis andas, Lord, tus jauhs, mis andas, igavesti. Pole ühtki teist muude, kui sa, mu Jeesus, ristil surid minu eest. Elan nüüd sind kiites, pole ühtki teist muude, kui sa, mu Jeesus, ristil surid minu